Shosho kazi ukuhambe to speaker nawe I'm still a boy Taylor DJ. So ngifuna uPaula la ngibona ivideo la yatrenda between uStilo Magolide benoSpista laphana behlazisana bafuna ubekana izandla laphana so kulonyaka ngazi mangama video sowenza uSpista since eqala unyaka lo mjito uyatrenda ngento e-wrong zodwa so laphana uSpista benoStilo Magolide babe ne-argument ekhona laphana because according to ama rumors uStilo was supposed to show up kwishow le A5FM le kaSpista then waphula last minute then uSpista waphatheka kabiko wamthuka laphana ku WhatsApp then bahlangana la bahlangane khona sewe event ke babambana ngamawashing ke laphana ke. And yesterday I was watching a podcast yakhe uSpista laphana uthi podcast yakhe the reason engalwanga is because unama brand uprotect ama brand and akafuna bokuya njenge brand embi because he got a lot to lose and uStilo Magolide yena bo akanayo into engayiluza laphana. I think istory ngiyasikhanda laphana because ivideo lana ikhona nesound yakho iyazwala yambona uSpista ubethukile and futhi ubezoshaya ngempela laphana so nje indaba ayikho professional especially from uSpista because uyena umuntu ose-radio and uyena umuntu host show mawuthi umuntu uyacancela last minute kwishow I think the better option ukuthi mhlawumbe awunanzi kubalaleli ukuthi okay igesi ethi nayo ayisawazanga ufika namhlanje vele uphoxekile seku waste of time because ngabe invite omunye umuntu because manje ngama-artist akhona eMzansi ke but uma uzoyithatha ebe personal uthi umuntu WhatsApp umuntu uthi akafika ngushow yakho I think leyo bingasekho right but no Stilo ke indlela akamqonde ngawo umjida lapha nombona okay nawo uStilo wena unawo lo protein bakhe ke vele wabo umjida abo dala sebegudla lapha kovana bo hill pro lapha but I think umuntu wrong kakhulu kuyo yonke lento lo uSpista and namanje usaphinde uya ku podcast le yakhe lana up to speed usayiqhubha le ndawo because uStilo usho no engaphinde mention igama lakhe internet ke lo aloke ayekho umuntu one right uthi engabe sakhuluma ngomunye umuntu because South Africa sine freedom of speech ke lapho so nakhona lapho nawo uStilo uyanhlanhlatha ke lapha but nje uSpista kulonyaka ayi sabathe savala ngapha sabhula sacisha akakhuze ngibone nevideo laphana uSlick Talk uyathi laphana ukumdiscipline laphana I think la video uzoyibuka uSpista laphana ethi ukulalela kahle laphana ke but ke ivideo ibese ifocus kakhulu ushamisa but uSpista I think imessage uyitholile kuleyo video leyo so bengithi asireact leyo ndaba ngoba kulonyaka uSpista isikhulume ngawo unyaka wonke ayakaphuma ekukhulumeni but ke sothi sispeaker nawe sikhonela for into efana lezi anyway sekhona ku Twitter ethi speaker nawe sibe khona ku Facebook sispeaker nawe sikhona ku TikTok sispeaker nawe show away we out.